Mania and the Ede Araba, Quasin, Rosemont, and the day or the Ensimbi able to the Janabus of Fomobe Kaya, Nano Quesia Dawi, Indicasi, BAC, or Akam, and Majesty Quada, Babro, a dream, you any a dream, a chin, which is one more at one anum, or a zero in Suno, a yiri Ede Efa, one more, Bessine, and no Ecasadi, or more etimi, a binum so edaso ewo nsunma wo mo hwani mu kwan se wo mo betimi eyi wo mo enyina na sa arawo sempese we esi ye nje se ma omamu ene kromanofo enyina eboto ye na ene da izama me aye ka no ho asemi ne ba ne din edi Christopher ewisi wo mo ehu eye na mu na ebra wo mo ehu na mu no na ebusiafo ma me yi echire mu a ekomade a woto edema ne ba no emre bi a wo mo eko asore na wo mo eye program na akwada no chese wo mo ha na se wo pe eye komade no woto ede ema no ebra wo mo eye akwada na sa komade no akwa ko hye eye nenu na komade no wu se eye cross yi se won se we ye muslim we komade bi na ye de ye science yi bi atoto so sankofa na de keka ewu na we die na cross and say crucifix yi sign no ebi na eda komade no ano na sa komade no so wuyi no na ehye ye nua bema Christopher ewusi yi enumu na eno na maame no ejina so ede ninsem etu edwa echiremu esem odo se ne ba no enka atiasefo ehu ede odo se ne ba no enya de se wo behu nanimu ebere enya de se obetini ne no ato nsa adi enkomo ne de keka enwo ne na di nkra wa asasi eso na nso so nim se dia ya ne ba no ekono ye dan ya gidie mu na ne ba no edi efri mu se komande no krampo na wo no onye na adwen se woto ede amano na so hawa akada ne ha no ma no to ye na ebie mu nso se enso kofa enkwada yi na ne ba eka wo na ne nyina mu wo mu yi ne ba no ede ba na se stop komande no eka no na ena ne kom na se no akwa ko hye no mu gidi se ne ba no ewuye ewo eye gidie no emuntie no ene ade a chese maami yi wono de wogina so ede eka se wode echiche eye ne bre ewo na ebusuafo ye hye se de nso yi eye ya na se de nkwala yi free atasefo asasi so se frede ana chese amo enka ye wo bia enda enje eye na ensem we ba ye ne maami ba ko ede na chese no de ne maami ensa ena efri mu ebinom nso so ema maako mienu ne de keka ebinom atimi asurvive wa hu videos a onkoko gina ahemfo anime kasa na se wo mo ebo wo mama ne se de enoma no esi efa ye na wutimi hu se ebinom timi nya wo mo etimu didi ye na se mienu ena enya wo mo timu edidi a eka na ense we beto ojan se de kaka no nsimfo bebre ena efumu ede aba ebima chana chese kwada yi wo mo have sex mpemu agro ye nti ena ma sa nyoma no ekọ so ebinom so hu ne se edian eda pro no eso no enam se eye apam nti na chese ye drum repi ana se bedroom pepper so bi se wo be nya sacrifice nti we sacrificial way ena mo fa so ede efa enkwada na so ni nyina mu no ba ko de wotimi chire mu se ohunu obi ana chese ye be friend se bi ama me wata because wo mo mu nso ni wo nipa wo enso mu ede sa na dodo na na se edin a ye be etu no na ebusuafo ensemwe aba abotin no mampanyi efa ede ato no ho eso se enkwada wo matimi ayi wo mu yi wo mbeye mass burial ede ama wo na so mame aye kana asem araba kwesi Rosemont ede wo da desreje ababeto abonten ono nkwa mpanifo na mamefo awofo bebre na esusu se mass burial we nkwa de wo mo ma no ebinum gitum se mampanyi enye ebinom nso ene mampanyi enkwa adwendwenkum o mususu se nka
mampanyi bema wo mo ekwan ya na mpanifo bema wo mo ekwan a wo mo enye den o mo ankasa pesenka wo mo esie wo mo de hye e wo kwan a ese efata eso aye mame Araba Kwesi Rosemond eka nipaku a wo mo ejina se anka mampanyi makwan na wo mo ensie wo mo de hye yi na ebusuafo se de ensem no ekọ enu wo hwe said the enyoma esi eba from the way ankwada yi ekọ yi nso na no say wa woni mampanyi registrations or dey egu akwamu say social gatherings ne bi mu so pap ni beach nkaye no kwan say yekọ na ankwada yi tu saa anamon yi ekọ ye no duro na woni say wo ma so oten na du wo mo adu sa empempe so no ti enyense na wo enfa ema wo ma aka na ebinom nso woni say Masbury na ya na empelifo eyedema wo a atofuwo esto wo a nasa to renchema to wo omo susu se enye ne kwanso a because e kan kwada bia wo konya eye nkwanhia saa wo training football for training na se kwada dudo na ewu wo mu Masbury eye edema mu dudo na susu se ya na ewu enya se empelifo ebesi se gina ye no ede ama awofunum se wo eje wo ma de hyene sie wo bu wo no wo se wo fanto wo mani ma wo mu se ebe wo bepe se wo besie wo amode hye anasa wo bepe se wo man no ensie emfa emam na omo ntimi fiti prakope emfa mematu just e be Masbury a ede amama ba awofo no eni eye se ewo eye ewu na so ni nyina mu na busia de betimi aka ede ahye awofo a wo mo ema eto sa aturenchem yi e wa apam yi ese yama wo nyina eye hyede ene ya kosanse nyame ena wogye wono ansuso ena wayede woma na awrechiche wo nsu yini se ewo nipa enchen na yede ansuso a wesusu nyesua de enfoma enkwada no se nyoma bi wo hono mu a obi a ye de nhihye yegu akwan mu a na no nchese ba yesimu kwan ewo mo ni ye bi mu ana se yesimu kwan se muntimi edi muduma se de se na efata na emom aya na empelifo wo mo enimde ye enti ena ya no wo mo ehwe se wo mo dane da wo mo betinetine eye enti se ye tu yefo ana se ye tia ye wo bia ya yakọ ehwo a aya mo ma ya so di ye wo fo no nsem no echi esanse saa no engongofa how bi say masim gidi yin kwade se bi omo ko wo kra wo ma wo fo ana se wo mo ma wo fo wi na ko ma wo fo ka chom se se ye the restrictions e go akwam enunti muntimi nko mo bo no de mbetimi akọ bo no be bia pack so be bia mbetimi abobe so no de mama nko ankam gidi ye pan se enya de se saa wo how yi anka ebeba na so bi enim ochina asent bi betimi aka ni se ye jai ede ema eyenya na abusuafom ye di esi ewo ahase no won so adwenche ben na wo nsembusa eben na opesa mfa entu eye edwa obetimi de aba ewo tuma gh comment section se se empelifo no ebe hwe se Masbury and wo be anase awofo na enji wo mo ma na wo mo nkonkosi na mu wo mo be pese empelifo enye Masbury a efo yenye ema ma na se chichina chem mampani enye Masbury and efo ma obibia esanse wo mo eye oman ema no enti anafo adwenche betudwa ewo tuma gh comment section like the videos na share or other social media platforms na ebem so follow yen or IG page and Twitter page on tuma gh _ Facebook and so tuma gh ebes kapa and nasane yebasan agi ehia ebe maha